Pozdrav YouTuber, dobrodošli u još jedan novi klip. Danas ću vam pokazati kako možete da promijenite ove ovdje foldere. Da budu druge boje i tako. Odete na vaš pretraživač i ukucate Blue Folders icon i izaberete tamo, ovako to će vam izaći, izaberete sliku i što je bitno, na kraju mora pisati ovo iko. Idete save image as i tu onda je gdje hoćete. Skinete. Sad idete desni klik i properties. Idete ovdje zadnje i change icon. Browse, desktop i LE. I stisnete apply. I evo, ona se promijenila kao što vidite. Evo, da idemo i ovu drugu odmah. Ako vam se svidio ovaj klip, like, comment i to je bilo to što se tiče ove epizode i obavezno ostavite subscribe na kanal. Ćao!